Pemirsa, penyatusan kerama Desa Munggu, Kabupaten Badung, Bali, ngemargiang upacara mengkotek nemonin rahina jagat kuningan. Mengkotek inucap madue mata tujuan antuk tulak bala ring Desa Munggu. Pemagian makotek pina ke Cina pangupaya antuk nulak bayi sanenani nibenin ring Desa Munggu duk dasan warse sanerien. Dresta punika kami letin makatah samian krama utaman nyani krama yuana lanang ring Desa Munggu saninganggen sarana merupa tongkat panjang talar muterin desa. Risampun punika sawilang genah catus pate parawana raris mapupul sang ngewentuk piramida kantos nibenin silih tunggil diri kelanturang silih tunggil yuana lanang munggah ring puncak tujukan tongkat raris keantungang ke silih tunggil samaton ipun manut silih tunggil tokoh Desa Munggu Dawagerin makotek kemargiang antuk nyangre baloyuda sani jagi mentasin Desa Munggu ritat kale ngelawan bale saking Blambangan. Dawagerin upacara puniki nganggen serana tombak besi. Nanging manutin daring panglimak zaman pinakeun nambakin pawesana kaon dawag warsa siu 900 petangda sekutus tombak sane melakar besi punike kagentosin antuk tombak sane melakar taruk pulet. Tiosan punike tetamian tombak besi inucap kelestarian miwah magenah ring pura desa. Makotek masumer saking kruno tek-tek pinake Cina suara taru sane kaadu. Tradisi makotek rauh mangkin sampun kedadosang wisata nyabran 6 sasi seni krauhin dasan wisatawan asing taler nyaringin antuk ngemiletin pamargin upacara ritat kale muterin Desa Munggu. Tradisi makotek puniki taler nautin manah silih tunggil YouTuber asing antuk munggahang upacara makotek ring konten channel YouTube ipun. Riase Bali TV.